2 urci v Zwiftu. Zgleda v redu. Po moje bom naredil še ene 2 Alpe. Zven je padel dež, tako da sem pol kar noter ostal. Upam, da je audio v redu. Ride Alpe with me. Bro, just confess. I see. Hello. That's it. This is the most unique stream I've ever popped in. Never seen this before. Yeah, that's nice to hear, buddy. Woo. Okay, another interval done. Let's continue. Woo. Okay, back to zone 3. Štiri Alpe smo naredili. Bomo videli, koliko imamo še. Upam, da vsaj še 2, še ne 2, da bojo po moje ratane. Mišice so še kar v redu, za dol jih malo razgibam. Tako da, ja. One. I prayed for my downfall and I found a... Let's go all the way. Delam 7. climb, 7. na Alpe. Za sabo imam 7 urc, tako da ciljam 9,5. Lepo uživo na Twitchu. Ja, kar v redu gre. Look, I'm in top 5 again. Look, top 5 again. Yeah, we got the bike. Woo.
Oh, ja. Okay. Ojej. 8 Alp sem naredil. Še ene Alpe, pa bom šel kar do konca, kar do vrha. Oj. Težko bila, ampak lej, kar je treba, je treba. Me ljudje spodbujajo, tako da je kar fajn se voziti malo s prijatelji. Počasi že čutim noge, najbolj to levo mišico. Tako da ja, se vidimo čez dobro uro, kakšno minuto čez. Ura je 15 čez 9. Se vidimo? We will zooming down the EPKM now. EPKM. That means prvi prijatelj, pršo, lapanja, vsi ga poznate. Prek slovenske Zwift lige sem podružil po najboljših močeh za zadnji climb. Okay, last one. Last one, boys. Oh, he's pushing 4.7. He's pushing 4.7. He's a good. He's good. He will catch me. 4.7. He's gonna catch me. Eventually. I'm pushing 3.3, 3.5. Come on. Uno more. Chin chin. Hey. Woo. Let's be sure and do 8-8. 8-8-8. Oh, 8-8. 8-8. 8-8-8. Thanks. $583 PSS. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle. Oh yeah. GG. Came into my life just like another season. Not for long, just a Evo, končal. 9 ur, 44 minut, 22 sekund, 8888 metrov. Sem rekel, naredil malo več, toliko da bo za siguro. Odlično, glih spuščam dol z Alpe. Ja, bilo odličen chat, odlično, spodbujal. Ja, to je to. Ko bom prišel dol, bom naredil še malo analizo mojega Everestinga, Everestinga in ja. Evo, 560 TSS-a, vse skupaj 10 ur, 207
Poprečje 7400 kalorij. Koredo. In sem imel vmes še intervale. Imamo 9 ur 44 za cel Everest. ...211 poprečna moč, 217 km, 530 ISS. Odlično. Kar zanimiv challenge. Noge malo bolijo, ne preveč. Tako da bom videl, kam Inter naredil. Po moje kakšna razpeljava. Reč pa ja, se vidimo.